našoj župnoj crkvi, dijelit ćemo blagoslov hrani koju ste donijeli, moleći Gospodina da po ovoj darovanoj hrani u nas uđe božanski blagoslov. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, pomoće naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Pomolimo se. Bože, Ti si izbavljajući narod svoj iz Egipta zapovjedio po svojem sluzi Mojsiju da se zakolje janje kao prilika Gospodina našega Isusa Krista i naredio si da se krv toga janjeta pomažu oba kućna dodatka. Ti se dostoji blagosloviti i posvetiti ovaj stvor mesa, što ga mi sluge Tvoji želimo blagovati Tebi na hvalu. Po uskrsnuću istoga Gospodina našega Isusa Krista, koji s Tobom živi i hrabi u vijeke vjekova. Pomoće naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Pomolimo se. Neka pomogne, molimo Gospodine, milost Tvoga blagoslova ovome stvoru jaja, da vjernima Tvojim koji ih uzimlju i zahvaljuju Ti, budu zdrava hrana radi uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, kruše anđeoski, živi kruše života vječnoga, dostoj se blagosloviti ovaj kruh, kao što se blagoslovio 5 kruhova u pustinji, da svi koji ga okuse dobiju po njemu zdravlje tijela i duše. Blagoslovi Gospodine i sve ostale plodove i podaj da postignu tjelesno i duševno zdravlje, koji se budu njima hranili u Tvoje sveto ime, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, Milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. slava Otcu I Sinu i Duhu Svetom, kako jaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Oče naš, Koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. zdravo Marijo, Milostivno na Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Oče naš, Koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. slava Otcu I Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. glazbeno pjenje je večeras u 8 sati, a
budi se u 8 i u 11, kao i na uskrsni ponedjeljak. Vjerujem da je sve spremno, jaja, šunka, kruh, a vjerujem da su i duše ispovjeđene, da ćemo moći radosno proslaviti blagdan, odnosno svetog i Hristova uskrsnuća. Ministranti večeras susret u 7:15 i nastavite biti večni. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru, sretan Uskrs i dobar tek.